Dragi učenici 5. razreda, hvaljen Isus i Marija. Danas ćete imati priliku pokazati svoje znanje od cijele godine u jednom vjeronaučnom kvizu. Molim vas da napregnete svoje moždane vijuge. Za početak sata zamolit ćemo i Boga za pomoć jednom molitvom koju smo još prije molili. Nadam se da ste ju zapamtili. Ako niste, evo prilike da je ponovite. A poslije toga slijedi kviz. Pripremite svoje bilježnice, olovke i pamet. Sretno!